selfie mapan. Lakon kena selfie malolo. Acan kok ngakan na lambat-lambat. Kira HP lakon selfie oh. Berem kaya. Dek. Malagi sarong, Dek. No. Sarong, kau jam nangok. Sarung. Mana jadi ya jam nangok na? Rapat. Mana dapat orang jam ngaji akan buru rapi rapat. Iya, pas bubar loh. Cak pos ngaji awan, kok siang. Kenapa rumah? Sendiri kan gue nggak ria, orang bini. Siang kok jadi abak menikah dan banyak yang buru jauh buatnya. Ya tak kira aja. Jangan ada mana? Iya. Kau jangan setia. Ngapa dia? Hei, ada sarung apa boleh beki? Lupain aku nggak tepat halaman kucing. Kau tempat halaman kucing, beki ganggu kok. Kenapa? Sombong galak. Dah jadi dia membeli kedua selfie. Halaman kucing siapa? Mana suli kemah? Ya mas. Senep habis ban kok. Bu lagi yang kerengan banyak. Rapi bereman. Ya benih rapi dia salbut malah. Salah sini lah. Ingat mentera rapat je ya. Ngendep pun malah tembak dia orang. Engkau aja lah nak kau jangan. Biar anak ibu di. Kita beli akan bisa. Ya? Dari kamar Pak Us. Kau jangan. Oh. Pompon kita setong. Ya, tahu Rena tuh. Gelo ano, bini nembian mas ayo keroyon anak gini kurang. Ejo kojot. No. Oi. Kan ceng. Saya nak official feel lah. TikTok ada. Sentuhnya. No. Nyaman namun ingat ya. Mas kawan jangan. Ya. Atau foto-foto aja nyaman lah. Mama ni jauh jadi selfie. Jauh. Balik. Makan tak semua. Ya. Tahu. Sip ya, masuk ke TikTok ya. Pokok sip ya. Ya. Orang jadi nanti bisa. Terkenal lah. Hei, boleh. Oh, tahu kan? Teman-teman kenal Mas. Boleh mana? Boleh. Ayo juga. Ba't bila selfie malolo? Lên kan sini memang sudah kan saya selfie lu ikut dengan. Yeah, benih ngak ruang maksudnya kok iya kok tak mau buat betul na selfie. Tapi kan masa pas selfie malolo. Mantap terkenal lah.
pernah terkenal buat na. Bang kami banyak anak-anak ruan no. Mau karomuk dan dia banyak jadi ada sana. Saya tahu dulu. Dah bengai kancing buat na. Ambu aja nak jadi ya. Kita saya tahu sana kan pakai bermalolo. Sebenarnya bermalolo. Ambu pas. Takun balik ngaruh. Official si malolo. Kok tulis awal bagi apa? Napa paus? Mato kardu-kardu. Nang datang ke, nang. Tiga, pera, kecatoran. Kini kabinin gelayok keroyok nak anak bu lempuk gerani rong lorong. Oke, ano, asu besek. Kamu orang lah. Alang. Kenalan. Dia benih sama ni yang kilawan. Mula ni kan. Masa bisa di mana orang. Ada punya dia berseti. Mana. Wah berkat kami akan goceng. Ayo, Temen mas. ya, tengok ya, bersama mana bang.